Migsadya lang may iyaliwang aktibidad ng LGU, kapulisan, ampong ahensya ng gobyerno, king selebrasyon na ng Women's Month nganing Lunes, March 4. King Ciudad Angeles, Pampanga, may dawn lang free pap smear, breast examination, ampong HIV testing karang 50 kababaynan king Barangay Lourdes, Northwest. Maulagala ka rin makanining programa kang reproductive health dareng kababaynan. Makasaup la kasi rin ni king pamagsuri karang may iyaliwang sakit antimoing cervical cancer, breast cancer, ampong HIV. Penimunanan ng Gender Development Office, Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, ampong City Health Office ing may sabing aktibidad. Target na kanong makapamiyang serbisyong medikal karang 1,650 kababaynan karang 33 barangays kay mabilog a syudad. Samantala, may buklat larang at syuking mahigit 20 kadiwa pop-up stores king activity center na ning Marquee Mall Ciudad Angeles para king selebrasyon na ning Women's Month. Mayakit king kadiwa ang may iyaliwang produkto darang kababaynan iba't karang probinsya na ning Central Luzon. Milan sa diyang aktibidad kapamilatan na ng Department of Agriculture Region 3, kimpamanimuna na ng Agribusiness and Marketing Assistance Division at SAUP na ng Gender and Development Focal Point System. Nasa na ng kadiwa program ang medinan lang oportunidad rin memale na makasaling produkto kay murang alaga. May gumpisayang yaning March 4 yung pamamuklat na rin kadiwa pop-up store at mapupusay tiking March 6. Karang interesadong manyali, malyari kang magbisita simula alas 10 ng abak hanggang alas 9 ng bengi. Samantala, pigmasasyon demo naman din kapulisan ng selebrasyon na ng Women's Month kapamilatan na ng karelang Project Aling Police Everywhere. Agpang ken Philippine National Police o PNP, dagdagan dala pa kanurang i-deploy ng polis sa babae bang tumutok yung pa magrespondi karang krimen antimoing violence against women and children. Magpakalat la kanong trained female police officer karang Women and Children's Protections Desk ang malyari rang puntalan dahil biktima ang makaranas pa manabuso. Aparti pa kareti, malyari mo naman kanong maus karang tutuking hotline o mag-message king karelang social media account ang mayakit king kaya kayong screen para karang bisang mag-report. Kayabe Karen Maurilio, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.